laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe tedduɓe haray no faamirɗon noon haray sehɓe men ɓen ko maaki haray faalaɗo landal ko yowiti e oɗo yewtere ko ɓe waɗi ɗo jooni haray no wawi wadde star 61 on ko ɗum woni étoile 61 on inchallahu haray ɓe jabano en seeɗa e beru ko Allah lan ɗon arskiɓe inchalrahman haray milan udditande adiɗo wadde on ɗo bismillah. Naam, assalamu alaikum. Ma sebe Fatima Bobo Sala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Ne gentiyal. Fino ka monton seeda. Ayo to parleron. Ito parleron tawa gayno. Naam, assalamu alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Amo don jarama fota yalla wadan joddel janna mawdu on yo Allah on waɗano on joddel janna wanno on ka mandakke moɗon haray komi faala lambitade ɗon e fi wano insinna gongol nam haray on tigi no waɗa fajjere hoynde wonde tawa no andi koyɗon fajjere hoyno fajjude makko e tawa noon wawata koye rectifiude kono hara toujours no insinnade ɗon say haray ɗum ɗon kadi ko honno woniri haɗay faljere hoy ala ko sari faljere hum koko neɗɗo tewata kon o tewaki o waɗi o anda kadi hari o andi o acci kono so tawi on tino andi ko bonnere o woni e wadde o tewiki o duumike e hoore bonnere nden hara nde iwi wonde faljere hum nde woni faljere wi joni noon haɗa ko wiyeten e alnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki sini yamiri on waɗe ko heɓuɗon feere kon sini haɗi on acce yamiroje ɗen koye on tiwaɗo embere taaɗa kono haɗoje ɗen koye on tigi accu sabu ko sari on haɗi kon fuu taway no wooɗi lontu mum ko dagi sari on ha hannde harminanaali ko yarete sina taw no woodi ko yarete ko dagi goɗɗum ngo lontu ɗum ɗon sari on harminaali ko ɓornete sina no woodi ko ɓornete lontu ɗum ko dagi sari on harminaali ko wowlete sina no woodi ko lontuto ɗum ko dagi idan kala ko sari on haɗi haray lontu muɗum no woodi ko dagi idan koyo on ti acci ko harmi kon o yaha ka dagi ɗon ɓe haray lontu no woodi wadda o wi o wata yore ko harmi ɗon e hoore ɗum ɗon si o acci ko torki Allah yaafuye Allah ko yaafotoɗo kono si on tigi duumike hoore muɗum yii Allah accanan ko a accaali haray no metti fi seeɗa haray ko tuubu buye on ko taw ɓe wi nadamu tawba koye on ti ninsu taw ko bonnani kon o acca bonnere nden o deesida o akkata e mayre siko hakke neɗɗo jennitama ma toroɗamo yaafuye on tuma noon insiloɗa Allah subahana wa taala yaafanama nam nam hara mi fermi micro ma jaramo yallah on waɗa yoddere janno amin gana jarama naam haray ɓe mudditanno jooni Zeynabou Diallo assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi miɗo yaasini haɗi kanɗomi ɗum salamu aleykum sabi waaleykum salam wa rahmatullah min haray question mango haray na ko yowiti haray miɗo faala ɗon landade ñanden woɓɓe go yewtanomen ɗo ɓe hari ɓe maaki toon ɗen fii ko wona fiiki son tigi wona ñaami wona basalle ni ma ko basalle haray fi on tigi ɗuwa gosa gosi salligi joni noon haray ari to momi haqqilla wona fii kam ma fi wona ojjini mono ñaami ɗum ɗon haray salligi no bonna salligi aywa ojji bonnata salligi ojji bonnata salligi ko woni julɗo on no haani mawninde Allah tawa tuma fof o ƴettata janngugol alqur'an maande o daro yeeso Allah o juula o laɓɓina karaho makko kon tawi ko yeeso Allah woni daraade tawi sinno ko yeeso yimɓe ɓen o wonno e yaade yimɓe ɓe o teddini ɓe o respecti o yaatano yeeso maɓɓe mo ñaami ojji o gosaaki maahi mo ñaami ojji o wuyɓaaki idan itti sikke wonɗo ya daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ma wonɗo ƴettude konngol Allah ngol jannga ma wonɗo e jantade innde Allah nden haray no haani yo laɓɓin karaho makko ko o jantoto Allah kon haalaɓa fos si o salli goo o juula so tawi noon o waɗaali ɗum kadi wonaati wonde haray bonnayi kono noon ɓuyta e baraji ɗin kadi haray o holli anngal mawningol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon ko ella non famini ka albarka on jarama ɗo ɗum نعم
min uditani ɓe ɗon ɓe numéro mum sakkitori 2720. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz on jarama batte yewtande yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa on joddel janna. Haray min lamdal angal to fiiɗi azkarji waɗeteɗi bimbi e kiikiiɗe. Haray tigi tigi ko haa saayi hombo ɗi duwa waɗete bimbi ma ɗum kiikiiɗe on. Bimbi on ko ɓuri moƴƴude so on tii heɓi feere ko heɓa ko salmina ɗo e nangue fuɗude ko ɗon ɓuri moƴƴude. si on tii heɓaali feere ɗon bimbi on no pooɗi haa e midi ko bimbi waktu wallu haa on lanni wo e midi donc on saa e ɗon fuu si tawi woni ko nganto waɗi ara on tii tawi hetti ɗon waawi waɗde si tawi noon wonaa nganto ko ɓuri moƴƴude so on tii salmini subaka ɗo e nangue fuɗude waɗa asukarji makko ɗin donc kiikiiɗe on kadi so alantara salmina haa nangue muta ko ɗum wiyetee kiikiiɗe si feƴƴimuɗal nangal haɗa yeeso ton ko jemma isan haɗa yaadi tan on ɗon no yaadi donc kadi so on tii salmini alantara waɗi asukarji makko ɗin donc awa si wonaa ɗo nder nden hakkunde ɗon ko heɓi feere o mo waɗi wadde awa on jarama yo Allah waɗ joddi aljanna. Assalamu aleykum. amin. Waaleykum salam wa rahmatullah. Naam haray min uditani nene Isatu. Assalamu aleykum. A nene Isatu on nani ari ngal ɗo landal kaaɓe fuɗɗito e fuɗɗitaade ko fi naam nene Isatu ɗon wawi fuɗɗitaade awa min mi ko modi bomɓe maake ni ɗo juulo e gol juma e nokkuure e donc woɓen noon kañum no ɓe tawiri ɗon noon ɓe ko ɓay honno feeɗa sallijo noddinta e si imam on na ɓay imam on kadi waɗi premier hutuba on ɓe juuli daɓe ɗiɗi après noon si ɓe lambiti hutuba on ema ɗum ɗon natama ɗon ɗon haɗa wona laawol sunna nelaaɗo on noon sallllahu alayhi wa sallam jeeya e laawi moƴƴinaaɗi ɗin sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kono imamu on naatu sallina salli himmo noddina ɓaawo ɗum so salli gayni imamu waɗa kutuba arano on jooɗo e bokkum immo watta kutuba ɗimmo on so gayni o jippoɓe juula noon juma on darde ɗiɗi kono so tawi woni kone imamu salli noddin gana imamu naata imamu waɗa darde ɗiɗi waɗimto waɗa kadi ɗon e waɗa darde ɗiɗi ɗum ɗum ala sallallahu alayhi wa sallam hay ko laawi moƴƴinaade ɗinnoɗiɗe hay so goɗɗo moƴƴini hunde o wii ɗum ɗon kadi no moƴƴi e wiyata moƴƴa fiika sonke kono noon ko nelaaɗo addi kon ɓuri moƴƴude ko goɗɗo ɗo addi kon dan jokken ko nelaaɗo addi kon ɓay wonno ko Allah gennumo ko mum ko dan haray ko ɗum ɗon waɗi ɗo siga noon on hayde ɓe juuranima on ɗon yanum no sellaa ito gonno jooli ustage mi annda sino nanaade nene sato ɗo nande laawol kisal miɗo nanda jonade naam non siga on juma ɗon haray fanano ɓuuri mo moƴƴude ɗi jungo siga on juma ɗon na jonno kamɓe teeniɓe toon ɓe tawda ɗum ɗon ari anda ay ko onno fawiɓe ɗon siko ɗum fawiɓe tawi ɗon ko fayiɓe kon tigi tigi waɗa ɓe watta hono muɗum so hay ɓay ɓe annda no Allah yaaboɓe kono ɓe anndi haray yimɓe kadi ɓe waɗa jewɗo ɓe yimɓe no juma anno kadi ɓe ɗaɓɓa ɓe juula juma kadi on no wii noon ma ɓe a juula kana albarka Allah heɓa allahma jaram naam ɓe kadi naatirɓe ɗo kadi email makteɓe Moukhtar Ba. Assalamu aleykum. allo assalamu aleykum ɗo kadi no wedditi wettana hikki ɓenna kadi naam assalamu aleykum ɓeɗo kadi ko Moukhtar no hikkondiri ɗo. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. naam usayno jenti on ɗo ko landotoɓe noon ɓe déplacé ke nani hajjen haray aɗa habbe hajjen. ok Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ndaram albarka boy yalla kolon aljanna firdaus. Ala barka zurriyaji. Wala bi Allah yarhama. Be welta nyam fata. Macca kedi are bulangal laba moƴƴa. En fait mene wonduno e goɗɗo goo ari mo voyagé no yaa ɓiɓe makko ɓe muɗum wonde noon souvent ko toon o juulata juma
e mosquée ɓe on mosquée on ko darnira ko mbuuɗi ribano e muɗum par ce que ɓe ñawli leydi France ndin ɓe jonni no mbuuɗi ɓe waɗe pourcentage ɓe landu donc ko anndugol est ce que juulugol e nder nden juulirde hara iɗa anndi kaasiji ko darnira ko wona kaasiji laaɓa par ce que ay direction mosquée on association on no anndi ɓe ñawli no mbuuɗi iɓe landade julɓe ɓe ɓe walluɓe ɓe yoɓa mbuuɗɗi fii mosquée on wonan ɓe est ce que no haani konti juule sifa nden juulirde ɓay Allah no yiɗi ko laaɓi Allah yiɗa riba ko nomi landi hara ñamande nden ɗon ko ñamande nden ɗum woni toon ella on ka ñamande no bati goɗɗum go komi ella no ñamande nden no waɗa pourcentage o joni siɓe jonni on wona a supposé 10 000 euros siɗon yoɓude on yoɓi wona 10 200 euros ma 12 000 euros ono sifa ɗum riba on ne moƴƴa haray juulirde ɗen juulugol e mayre ha humpode e karamo goɗɗe men tañƴinaakino e muɗum ella on ko woni ɗo e darnuɓe ɓe mo darniri ko harmi heɓata baraji kanko heddi ko harmi darniri juulirde ɗon juulataake o heɓa baraji kono juuluɗo ɗon on madama ko gimbangal ngal soɓa no laaɓi kadi ɗiɗi no laaɓi kanko so golli golle ɗen no haaniri noon hatta heɓa baraji makko ɗi ko waɗɓe ɓen ɗum taw heɓata baraji ɓe yumɓe haraɓe golle ɗi no haanira ha humpodire e karama ko ɗum ɗon sawa bon ok nam mi hara ɓe faamiji ɗo joni faame min ƴettuɗo ɗiɗo ma tato haray hatten ɗo nani min gattitan foto ɗo inchallah yaardeede yimɓe ɓe no ɗiɗita ligne seeɗa nam assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 9086 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah salamu aleykum ustade waaleykum salam nam awa min jendike bayana on jarama albarka yo Allah waɗa on jodde aljanna nam haɗa min ko fi aboukarji ɗin ɗawni komi faala landade de no makere ɗon noon haray aboukarji ɗin ko gila kalan sara ha ka nangue mo toyi haray noon ko honɗum mi faala andude ko kaɓe inniɗa ka futoroɗa on tigui waɗa ayatal kursiw e qul huwallahu wallaabi tati o la ilaha illa llah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumituɗa ko ɗon mi faala andude ɓaɗu noon ko ɓeyni kaka futuro no wawi wonde hara koɓe faandi ɗon batti jiɗe ndema kiki ɗo no konti e kiki e bien sûr kono ko ɓuri moƴƴude o kiki ɗe on nam ko addugal nangue muddi hara ko jemma wiyete wona kikiɗe hara ko askaru layli ɓuri hanude ɗon kadi nam awa ɗonna wonde kadi sonti waɗi ɗon ko ɓawa ko toon koɗa mbaawi waɗɗo kikiɗe on kono ɓuri moƴƴude kikiɗe koyte kikiɗe kon waɓutu noon ko alansara ha nangue muta so nangue muddi haray wonti jemma kono so tawi wonti ɗo waɗi ko ɓawa fotoro ɓurwal ayatal kursi ɓurwalla falaji naske tati wona wonde haray ɗum ko ella noon hara ko mari baraji e waɗɗo askaji kikiɗe nam awa mi waɗa aboukarji goo e alansara ɗi nde mi yiɗo ɓe waɗi ka futoroɗo mi waɗa ɗin noon ka futoro an lomi yiiri noon kadi ɓe waɗi ka deftere translatande ɗa haray o qul huwallahu laabi tati ɗa suratul ji ɗin ɗa ka quranu laabi tati ayatal kursiw ɗin noon kaka fibimbe kikiɗe ɗa ɓe waɗi kono o la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ɗa haray ɗon kaka fi futuro mi yi haray noon mi annda ɗon si tawi ko on ɗon mi yettoto wadde si mi yahana qul huwallahu mbaɗen ngal dambugal on ko yeeso ɗum ɗo woni askarji ɗin mara tartibu ni golko ɗum ɗo attorta joni ya adduɗi fof so addani wi ko oɗo attuɗo adda oɗo ma attora oɗo adda oɗo ko ya adduɗi fof kono tartiɓe ala e muɗum kala no yuɓɓi no tawata no famiri noon koɗo tartiɓe ala e muɗum tartiɓe ala so attori qouran on ɓuuri moƴƴude ɓaade ko ɗum qouran on ɓuuri mawnude so namidare ko forcément attora ɗum awa nam joni yo on ɗum wiyaɗe ɗen o gasi joni on jara joni mi landito ɗon so tawi goɗɗo julnima ni a juulidi ni e sonnajo hara fewndo fuɗɗi ɗon julde hara kankon ma julnude ni kono hara no nanirtano himo jangga fatiha on
hara nanino inne ɗum ɗon haray sella joni est ce que ɗa wawi fillitade nden julde ɗon angal sellugol faade ono may façon ji ɓuri tawi angal sellugol ngol ko ma'ana on change fiw hara ɗum ɗon ko feere tawi angal sellugol ngol changeali ma'ana hay hunde hara ɗum ɗo no yaafo tawi noon ko angal sellugol ngol ko ma'anaji ɗi woni change fiw ɗum ɗon hara ɗum nam hara wono exemple mi nani himo inna wala dollina on ɗa himo inna wala laallina hoytida on watti la on e ɗumaji go sifa ɗum ɗon awa falandude andi ɗum woɓɓe no jannira noon noon annda ɓen ko noon o jannira e ɓen hara o falɗi anndi falɗigol e jannirede ɗo setti nam ɗon hay so woni ko noon o jannira noon taw kanko annda so wona noon nam e yaafe kono so tawi woni ko tewi ɗo waɗi ɗon hara ko feere nam ko fi wonande a ɓaari on tigi julde makko si tawi aray no wawi fillitade waggu toon ka aray jara on tigi ɓaaray o julni on tigi a toñjinayi no fillita waggu toon on wente juulugol ɓaw makko ha yeeso taw lan e karama koɓe kono filta ko ngala so filtaki nam awa inchallah neɗɗo karama koɓe ari radio o ɓurtaɓe landade ɓe ɓangina noon nam awa tun awa on jarama albarka yo lokko mbaraji ni ɓe numéro mum saktitori ko 17 65 assalamu aleykum ala ko min salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah usayne jenti on ɗo assalamu aleykum ustade waaleykum salam haray min kon faala landade ɗon ɗe naa ko concerne yewtere ko maku ɗon ko haray ko landa aw habbel ami dira nani woɗɗe no ɗaani ɗo ɗen tami dérange min mi faala landade ɗo ɗen ko maku ɗon ɗen naa ko maku ɗon kon pardon acci hakke mi faala landade ko si tawi woni hara goɗɗo no wawi no sella ko jonna nene goto mum zakka nene goto ma aɗa na e kolli ma woni na tawina an fawtima aɗa wawima jonnude awa joni anda si wawi wattude ɗon kadi landan ko woɓɓe landi ɗon joni so tawi hara noon on newnanela mbay manda si jama no ɗuuɗi jama on koyno ka koni ɓayi ɗo ko landa goto mi woni ƴettude ɗo min accitaɓe inchallah awa gasi joni ami acci woɓɓe ɗuman noon eyi joni acci e yonterande kadi inchallah nani awa inchallah on jarama on jarama udditana ɓeeɗo tun hatten ɗo inchallah nam assalamu aleykum ɓe maketeɓe Boubacar Ba waaleykum salam wa rahmatullah on jarama de on jarama na laato usta ene jenti on ɗo assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah ya hara yo Allah waɗu joddi aljanna min langdal ngal ko yowiti koye fii ƴergal woni goɗɗo e ɓeyko makko ɓe seedi o joɗɗinimo edda woni ha lebbi ɗin tati timmi hara ko accitande aranere lebbi tati ɗin timmi debbo fotika maɓɓe o wonori toon ha ɓe moƴƴitinoyi kadi joni o ummitiide o gar kesal wakti ɓe haɓitoyi ɗum kadi joni gonɗe ko accitande ɗiɗi ka joni haray ko gonɗe ko accitande kadi aranere accitande ɗimmere noon haray ko accitande ɗimmere ko non on jarama barakallahu fik nam usaɓe haray hatten ɗo hannde inchallah haray min jogike on haare ɗo min yaafini fota ko wona seeɗa ko yimɓe ɓe on no ɗuuɗi kalihi seeɗa kono inchallah haray en hatte ɗo hannde haray min weltanike on fotantori kella yo Allah lanɗon weltana on yoɓa on ko ɓuuri e moƴƴude inchallah haray ko saɗi mon ka tuuli ko radio ɗo haray inchallah nde heɓituɗon feere kadi bo bisimillahi haray ko en goto e muɗum inchallah haray min weltike fota min salmini ɓenngure nden fof yo Allah yoɓu on ko ɓuuri e moƴƴude aray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam nam musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no andirɗen noon haray ko ɗo hannde kadi e hirde nde woni hattude inchallah haray ɓe jabanaka ɓen question jiɗin haray ɓen ɗon yo yaafo ha yontere hannde kadi inchallah haray so joni yontere hannde jaaɓi inchallah haray wawen continde e programme jiɗin bi isnillah haray on foppoy ɗon weltana haray en weltanike ɓe sarsamɓe en hannde kadi ɗo ɗe haray en torki rabbuli baade on yo allahu lanɗo
e yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude waɗana ɓe ɗum ɗo sadakatul jariya kala bayana ko wenga ɗo ka YouTube kala e jentitiɗo bayana ɗo no andirɗon noon haray ko ɓuri 15 000 abonné hino nder toon no jentade bayanaji ɗin haray yo Allah lan ɗum waɗanɓe ɗum ɗo sadakatul jariya haray kadi kala waɗuɓe ɓen kadi sarsamɓe ɓen kadi ɓen ɗon kadi fof maɓɓe haray ɓe weltana kota kona seeɗa haray tori kalla yalla yoɓu goto e kala sarsuɗo ɗo yo waɗanmo sadakatul jariya faalaɓe kadi sarsude hara ɓe ala moyen mum ɓen kadi mi torike Allah yo Allah lan ɗon arsukuɓe kamɓe kadi ko laaɓe ko daggi ko ɓe wawa e wallitade kadi ɓe itta sadaka e haray on fof moɗon eɗon weltana haray kala faalaɓe kadi wallitade e ɗum ɗon ɓe haray buynoyinde ko emen andinti nderga haray ɗon wawi noddude men inchalrahmani e 0044 79 83 28 17 16 haray ko 0079 83 28 17 16 haray ko ɗum woni 0044 79 83 28 1716 haray on weltanama fota en torki Allah yalla weltana en fof hissina en fof tumminira en fof ka jannatul firdawsil ala haray men salmini on nokku kala ko wonɗo on kala e ɓengure monɗen haray yalla ko walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal